Hyc Nehu unit apa kejelam usamla yarab bahat hik shangrit president bat usamla mandor dingdo general secretary kilalet penya Kynduh bat bojing tho akmat vice chancellor bat comptroller ka Nehu hakabede bakarai jigi board penya Nehu bat Nym Pynlong Eksam na kabenta ki back paper hakane academic session hindre Nym Pynlong baitik tangi ki final exam kedokhat jaga seng hakane ke Kynduh kilai kren bat dawan vice chancellor baru comptroller of examination jaga Nehu bu Nym Pynlong mador gani ka rai bala penmi bat ban Pynlong lang ki exam na kabenta ki back paper semester ringkat bat ka final year semester exam I had asked Mynta to Vice Chancellor of Northeastern Hill University, but to COE, the Controller of Examination. Nabanta yang jingle konsenyo jong ke university ya kibalik kita papers ni kita semesters. Away kalau pelong ni bersim yang ini isu pada nomor bar. Ni dia bersuatu kena lada kile ke final paper lada kirandon kita papers ki jongki lada umlah banyele lang habiju ko pelong ki banke banyo ke kata ki ya ki results ki babiang bat kangwan bu jine kambun lada ki hab banyele wat kam hadiah abot te kejingwan jungi tasni ke demand ke jungi galong bet ban pelong ni examination as soon as possible kata belum dalam ada yang niga exams ke Bandung. Nomor ba kejing keren kalau ba kami cardi kala kuat pelong no examinations tai ke final year students but hakni ke jing ong jong kami cardi la ong ba ke kuat betam bande suatan di regular paper te mila sutu yang jing batai jong COE. Nomor ba nakui post ke Nehu kamju pensai ikna balai kumta balai balung le kumta te bijing wan jing tasni nilayo jing pensai no COE ba em anda ni ladat ya gani ka regular paper immediately can sedang no ya katakan jinglong exam jadi intermediate papers but the back papers te tak intermediate papers semesters kindebet di semesters ki berangkam support the final year students te kumtahi tak jingan keren jani te lakong ba shawan kut new Snem organize November 8 kin sedang no yang nikah exams te kumta milabu ni berdokas ba dalam sakum nuru kin haban le employ kanang ba kini ke exams kin deban sange sinenti ba kabayo ke results kin deban yo lang hunjuk ko but final year students jong kini ke back papers te kumtahi HYC Nehu unit kalau dawa dah ke baskem ba ada kimpen biang yang kata apa HYC Nehu unit kaman 7 yang gue pat kinenti banyo ke bal dawa